ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନର ରୋପୱେ, ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଟୁ ବଟାନିକାଲ ପାର୍କ on the way. ଦେଖ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କେବିନ୍ କେବିନ୍ ପାଖରେ ସେ ଯିବ। ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆଗରେ। 120 ଟଙ୍କା ଟିକଟ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା, 140 ଟୋଟାଲ। बटानिकल पार्क भी घूम सकेंगे। पीछे मेरा 2 केबिन है। आगुरी 2टी केबिन आसो अच्छी। तीनोटी केबिन। सेवन 8 9 नंबर केबिन है। अल्प समय पर बटानिकल गार्डन पहुँचा।
बर्तमान बटनगढ़ गार्डन पहुँची गले रास्ता शेष रखुची।